Tapi mamina nasa punika ibu. Yen sing jangkep putra glatangkel sih sing lu nang penakin malah di gendongan nih cening pak. Tapi kita tidak yang dia negara bangun dia rodo sampun sah. Jani buka keni dewo. Cening bagus. Ingat tiang itu. Apaan buka kita runtuh? Balik dia. Beli ibu. Saya tapi mama. Ayo. Jangan dong, Pak. Ale amuk lepal. Cing. Dia ngari di raja ni. Di raja. Cing di raja. Kalindang gargi cumanah titiang boleh pada takil ringajeng tapi menawi wenten tel wacana pacang ketiba ring sekian titiang dulu sangat racun lagi sukses semoga apal kita masih boyo kadi rasa ulin gelah nualit cai ngembar gelah kadi dijani ini ngawat tuang liang kayu gelah ya boleh kini, Pak. Yuk. Apal nama Moyo masih sebenarnya Ian gelah masemetol ngajak dulu. Idai beli ni madag nate sungkan. Adin gelah Bida Dharma yang kada jek sing adol. Udah kia tu. Arakan kudu mau cokor dewa sukan sampun merabia. Aren belum mau dewa sampun merabia. Kalau belum mau dewa pulati. Yang jelas dulinan kawan. Angkiane banile. Tidak sini Beda lakar kota. Yang ada skendan dan uning ada dan kalau bocok dewa meduai rapi tanpa dalam bagus ya tiang kudo kaden lah biar tiang bocok perlu dewa pasti ini senyang atau senyang yang gitu memilih mula konden ada pas weca widi konden ada pejatuhan mangga ya gitu kini senang kini mapan ada pewilangan mabuah bang sida jagelah gak pudi takde kapitan itu nak kelimsir ini ada lain malu juga dharma lain mah ada tu dulu kalau ingat lagi yang dikan lurus ya usah ini ya
gelahep len iya nak pemerabi sunarane plus ada suatu saat yang tampil kalau hati-hati rapid belum ngono itu enten tukang serap nyen itu kiapel kurang dia terus serap oh ada orang Cina maaf di ya paling dia milah ngalih beli yang sakit ini japarakan nggak biasanya beli kan wangsit ya dia oh dan saling bajingan aja dua yang saling rela nih ki kunci ide nah ijen resep rekan ngono resep apa nih pangan lagi makin undang pikayun rakune pun api nih makin menang kecil atau di tiang ngiring mapan ada syarat pemakasi pun gelah mapan di nariani lakar ada paruman di bawah yang buat isin parum ini gelas sinawa nah kita nih sangkan tiang ada sara nedunin beli meriki lihat kalau beli merili kita untuk nih kadi sapunika paling kedah kayu niku tanda dia sarang beli tangkir dengan ajeng paling wenten paruman aku paling kena beli yang menguing daging kewilangannya dia aku ada dia gitu kini san mal yo terus masih adi nggih hakpun ya ya kita tangkil mana jalan-jalan anu dadak kapinang paman pangsideja paman ngaturan putran gelah tangkil di diajang gelah kemudian disubunin lek takang gelah sing ada putran gelah tangkil nak kengken paman doa kumbia iya nenek wacanan pelunguh cukur dewur rahino di piring rahino di sampun di diamatur reni doyana subuh paman ini sampun yang gitu mayan tiang malu wah niki napi rauh iya bagus, baik-baik itu. Kapura kasar dia ibu, paman. Ini mangedang guru matur sisip tiang itu. Paman, yang buka kene teh. Aleh kade rasa seperti sing man. Iya dian cara janine nak nu masih duk itu di segera neng kayu itu. Tapi mamina nasa pun ibu. Yang sing jangkep putra gelatangkel sih sing lu. Nang penakin malah di gendongan ini cening bagus. Dari redam tuh. Paman, ibu, bangnya kijang pacar menakin. Anak penakin malah. Atau saja bos ya. Alan dulu lah. Nang bilang itu mainan lah. Ya ampun. Ketik kita tidak yang. Ya dia negak bangun dia. Rodo sampun usaha. Nah, mudah melang-melang negara
ke kal negak apa kal majujok nih. Kawang ya tiang menjunjung ngat bener. Nana kalau gero paman. Aduh, cening. Sungkan Pedalam. Aneh pedalam dah lagi. apa Rapin nih. Weh, apa kehitungan? Karena idoi anak sungkan ya tuh. Ada nih sepatang. Ya, Ada nih lakar sepatang paman. kan ya. Niki pedalam dia. Weh, suwet bondong. Pamakas paman werda. Kita masih putra ibu maka tetelu. Suba jangkap dini diajang ibu. Nah ada mulai rangkat bawa sang ibu. Untang bawa si bonejani sing jadule. Indek napi pun begitu. Iya ibu ngelah putra tetelu bukai dewa. Lanang-lanang. Sia bulan ibu ngadot angani dewa ni. Iya neng kapi tresnan ibu kapi nang idewo sing ade mebinaya batan mai batan kemu sing ade buka kedoni kewale di pelangane jani nyen paman inar gama yang gelabu ke medinakan likat cokor gelah lakar mejana angsak di sejeroneng kayon gelah paman saatnya mau kawinan jejah saja kayon gelah riwa kasang gelah meraga lingsir kasenggo kapinang putran gelah sing wicaksana widagde gelah to mula gelah sing ulati paman apa nada bawa sidena kelingsir pinaka bisama nedunas gelah rabin gelah ajen ni dewone nedugasi Sapuna. apa nih antas lakar ngisi anggumi merdepuana ini pamukas paman dua ceneng bagus wiredu putran gelah kaping pertama Ini sakewala paman sing suruh nama lejane buka kene dewa matori dewa kapinang ibu kengken mako sejatine daging kayu ni dewa ni sobiaha kapinang semeto aden-aden ni dewa ni pangsi denawa kengken sejatine ni sing kento ceneng mantu Aing ratu ibu aku. Yukti medaging sekadi sapuna piruntuk paucanan ibu. Aing pemekas ratu liago. Rita pengan mekadi mangkin. Tidiang pinakerapen beli. Doa ning wentan runtung paus ibun beli nekadi sapunipun. Sane mangkin duro sangli matro ringajang idunake ise. Ringajang semeton beli nema kekali sapuni kenalar pengabeh duwe. Sapuna piuntang kayun beli aku. Kewantan elingang pisan angan beli sungkan bekadi mangkin titiang sapuna pijo sadia satinut titiang ring daging kayun beli titiang satio ring angan beli aku urusan baos beli Biyakti pisan iki alon-alon beli mangga ijanake lingsir pawikan ibu mangga pengabe duwene daler kuning durusan li Nakapura bahak Yukti kadi baos ibu sepatutnya titiang ngelingin singasana mentus itu lagi dua menani kemohon ibu sirah dan ning sungkan diangkat di puniki rasa-rasa mata pedewekan ditantang bersidayang beli alon-alon beli mungkin sampun iki yang tuh kengken panegri sampun yen suwe singasana netan-netan lingike
Anak tiang lain Kek Sampun aku kayu ti. Iwadi Adi Wirodarmo Mangnem lingiring singasana Adeni dewone Wirodarmo. Inggih Sumba sumekan di sejeroning kayu ni dewone nih. Nabi yakin sapunika Bu Ngadang Yati sampun dalam Meduwe pendamping Maka Prameswari Beli aku. Sampun api beli puniki. Ibu. Anak loro. Jeneng bagus. Inggih ki tiyang ibu. Apaan buka kita runtuh? Bawas belen di dewone. Ngejani kengken. Pangseng ibu pelih dari nak lingsir. Matur di dewone. Kawa kang matur sisip ki tiyang ibu. Sampun api beli ibu. Sampun api beli. Diri kedua. Ayo. Sarung ini. Ale amor lepal. Sopir amor ane. Lagi dok ini setengah. Asing bisi bensin. Nawa kang ibu aku. Risampuni ki tiyang meragian sekadi bos ide dadi subsekel kayu tiyang. Tapi kemauanan ampura yang sekian di tiyang. Rek depan mangkin di tiyang ringangan itu. Kemauan kati raos idai beli dadi mentus sekali ini. Napi sane makawena titiang sampun merasa ring pedewekan itu. Titiang arina medewek cerikan dia minat tenantes. Diasu titiang sampun jangkep alagi rampi. Kemauan damangan mangkin apura yang sitiang. Idewo sendiri kan. Titiang dinten presiden iringan kayu nipu. Jeneng bagus. Didiang. Nang dong ngejoh-ngejoh mai pakai ibu. Di pelangane jani sing bisa sing ibu. Langgar ngerasa pebuih. Kengken ni dewa. Pangseng mekelo kene. Sung sing ada kali rasa gitu aku mini di dunia berdebu ada nih. Lebu ada kan kayon. Kami dan kayon niki. Iki kan kayon. Cik. Dia ngari di rajau nih. Ada di rajau. Si diraja. Mamicang lugrel matur sisip di tiang ibu. Boya sang haning tuna pakabakti di tiang iringan ibu. Kewan dari nayang pikayu di dungo ibu. Dijang durung ada rapi-rapi. Yang darah patut sani sampun pada lebih kadip iki hadir tiang ibu. Ampun lebih. Nana kene sen benang. Nejani ada pengabeh ibu. Sat makaning kiwa kelawan tengan ibu belangan nejani. Ulen dunia sing ada matur kapinanggelah dan tegarang paman werdene pasen kengken maka sujatine paman. Wahung biang. Adur anak-anak kulumuh Cokodewo maka kalih mengenah ring patut ide. Bos ide anak sane bini dhuwur sane sungkan mangkin naler patut ring raga ide. Saking mon inayang mangkin pelumuh Cokodewo mikayunin Wagong putro maka kalih ide raka mejanten sampun sungkan yen pelunguh Cokodewo raris ngelepang naler jaga teriki percuma pocol
banyak duwene janone niki ring merdawana ngagongang puri merdawana iko pikayune maka kali titiang sane ngiring kari de raja dewata rabin yang pelumuh cokor dewa tuang napa bergenggen mungkin sampunan pelumuh cokor dewa madeg agung melingih ring singasana ke Prabu ide pamane keke mana dia pelumuh cokor dewa rumasa ngemargian nabi sane sampun marganine antuk ajen pelumuh cokor dewa rauhin perpatih iriki ring jagat merdawana panyake tedunin mereka ke desa-desa rika mau bosan santuk kan nabi mawinan titiang matur ring perpatih patut tedunin pelumuh cokor dewa keninge nantuk wenten salah sinunggal perpatih adi-adian perangin pelumuh cokor dewa kari nebolong kari ngitungan raga kari ngitungan ruang nika duduni ijen mo candok ring panyake ring dusun-dusun ring desa pekraman nika duduni nabi malih presiden pelumuh cokor dewa mau pijo Sumatera ritat kalau wenten karya wenten nabi mencekang pura asam punika menunggal dadosne Prabu kelawan banyak ya diastur sih ada nih maden ada ya dia durung wenten nah ya itu semua gelap paman kasih bu ijang kadi pernika atur pekiling penghabis bini ibu ampuraya menawi sampun kapi kayu ratu ibu durusan ibu paman iya di subane kayon-kayonan gelah misi pesan atur pamane pelangane jani niko sampun dua kumpil mula antas putran gelas sekone nadag-nada dini di puri merdawana nyelahin para panjang jam kejang di Jabapuri buen besekne gelah gede ibu ngidih kapinan seni di subane ceneng ada di Jabapuri nyenawa sueja ide sang yang pramukawi sida ide miragi di jejeman sakit dambo blen di dewone amila di dewo ngurungi madang tamu ampun ibu ditiang purun jalan ngatur ramadel puniki sampun sane banget manahin ditiang angin api ditiang madan nadel boleh ditiangnya sultan rasutan pengguna nenten jo mewah ratu buabu kiken paman tapi sane kemargia ngantuk ide raja dewata ringin catur pariksa di kemargia sama beda dano tua benar paman kemargian manut ring pemargi hidup sang yang surya inarin jaga nenten mau bino-binoan ageng alit kon becek nak kesami kening iya dados odan Gusti apa oh daya dados kadi mangkin para mengalo jaga panglilin ngeragane nyinar niken patut sinar pangrado anu nyinar sinak mulodo rado de oh ring para seniman ane muda pangpole sinar ane tua-tua pangpole masih sinar pangnya yang nyengar begini pemekas ring ngangkat tidak murdanin jagat Bali Pak pejabat gubernur Pak Kadis masuk semua oh dumada tumus we cewek nyemecen manglo langit nyut bikin seniman tua bikin pindah ke dasar yo manglo presiden satu melestarian
mengembangkan ane peling penting mengamankan niko sampai tunasinya. Nah, paman, paman Werda, kita masih putraan-putraan ibu, makan bu. Ampura-ampura. Nih jadi subot ada nemu gelang bawa sih. Cening, kamu lungo kejago. Jalan panjang, dumadak sida sekat pengabden ibu lakang keras tiang ini di Puria. Mangga sida nabda karya pemarga ini dewa nih. Pastikan dijak baca nagingin kalifikasi dulu paman. Belum cokor dewa kayunya tuh ngerah tamu. Sejabu gelah nyelohin i pertanyaan marja. Bilang masih matakon-takon yang sangat ada di medue di mederbe tambah di mau tamu mau wastu sidenya Enak itu yang ageng sakit mawon ratu ageng menti tiapurun matur uluk naturin belum cokor dewa sekali sengker sampun nang lintangan ring asase manda belum cokor dewa sampun wenten iriki ring puri ide pamanen mapikole tan mapikole tambah ini Bang Sideng gelah muali ben Melipatan main kakek kau Puria ini. sukses apa paman Mainkan paman. Ibu lakang keras tiang. ibu siap pamit paman ini adalah kelinsus Dewa Ningki Panggados Yano Kerteh bagi orang yang siap memimpin dan dipimpin Ibu Santi itu di mana ada atur paman itu pasti ke bendelah mireng atur di paman itu nah sejatinya pengabden kelas mulu gitu walau di taman jani kelas ini warna nah meladanglah pengiblis waras kadijati mana boleh belum mau dewa pembahasan sarang midayari dua anak jadi bererah tambah kan tidak mapan kelas bumerapian dije lah atur lah mau orang aja gede jadi paman dilakukan ke taman meluna terus ada itu bisa palungguh cokori dewa dan sejeroning picayun ini patah dadu satu titian terus dikayang nabi sama makabena ngaratu Saja pesan tu bibi. Rasa kayu bahagia saja kayun gelah ditemengan buka jalan. Apa buin? Bibi setata subakti ngiringan uko datelah. Serahina dini dipuri sangat saja. Nyen buin nego mati bakal ajak gelah metimang wirasa. Dua uko dan bibinya dini dipuri bibi. Ratu bagong istri ia ninginek pamu baktin titian dan palungguh cokori dewa dan sana punya bebatang perusahaan nabi malah ada cokori dewa ledang ring titian yang dados yang cok titian mangdo kantos ke padang titian mangdo pulejo titian orang ayah dan palungguh cokori dewa mai cuma lu bibi ireng dulu sih Bibi sabla kayak gitu dia
yang tuyuh bibine serahina ngadoran ayah dini dipuri rasa kewa gelah ngale selah bibi pangada aja gelah para raosa marajani dadi ya gelah man ngale selah galah bibi pemekasnya bibi Ini saponapi. ada nih yang ngake lingse ini dipuri mertebuan ida ibu matuan gelah Ini saponapi aku kakung istri. ketu masih rabit gelah ipen gelah maka jang sayang tekian uko dan gelah bibi kewalo bibi ada masih aneh sebatin gelah Ratu kakung istri. Dados permangkin masiosan. Tahun di tiang cokori dewa mau batu susuk tadi mangkin. Bisa nih ngawinan walaupun cokori dewa susuk ratu kakung istri. kadang bibi masih suka nama ada nih dini dipuri mertebuan ida ibli aku ipen gelaknya panduo kadang uling makalo ida sungkan Ini satu waktu ratu kakung istri. mawastu kayang jani konen presiden ida kenet bibi rasa melet kayun gelah dot gelah tapi dulu pak presiden aja ida digelis kenet iya dia mau nenek mengkejang dini dipuri rasa sayang teken uko dan gelah Ini patut. kewala gelah sing bisa melaksana aku keket bahan gelah jadi medaya dan tegaran bibi mater bibi Maka takut tidak di Jakarta kakung istri. Sana sungsu tampal mau cokori dewa kali makin boyo enten. Nyenyo, abogoh-ogoh main. Ratu, primo ya, ya ratu. Jadi ajong kita menjalan benahan menjalan kayak gini. Oh, begitu nama lu bagus. Ajong ya, mana nepuknya nama jam perjani jalan ini. Ini dong, Enggerli, beli rindu aja cak. Rindu. Engger sadar. paman moyo Ya. tong udah dadi paman newek teka tanggil mai pan bising pamane rabit gelah di paman Logo putra tananda iki. uli tuni gelah kairingan ban penyeruane ada sing peliago gelah teka mai pan di belen gelah paman Nak dijuk yang direng beli. Nah kene nak iring pusat pertama sih yo. Nggih. Mau gendon ada nak iki wawu de japo. Beli moyo. Atur ya penganggen di dalam wakung putra ketua ya. Nak istri niko juga. Nak istri. Oh. Orang nak aturan ngomong putra. Aduh sana wakung putra. Niki nak istri gendon. Sino cuma kue niki. bibi Tiang. dadi sing kekenah bahan gelah dadi ada anak lo Ya. ning abos saput nenek Molong rela nih kau tendawar ya. Dan anu. Nak tiang beli cuma lain. Bro. Yang sini Aku istri. Pulang kentang kita lanang-lanang. bibi Udah orang tuna istri makin orang. Niki pengangi yang hidup bangun putra. sing medaya saja gelah ada anak lo ngapun saput nenek main ke kuli bibi Kayak di dunia. Niki cuma nak bilang dewa. Tapi jangan bilang dewa. Ada orang tuh. paman apa main aja malu paman Nggih, menawi benten bencana. apa alih paman boleh engket
mat lanang subah paman ngajak anak lo maro paman awang bule Iya. Terus pangan dok didian lagi kenapa lagi? weh Dok, malah wah dengan kena hang malah ngimbal jangan selip jangan. dong beli dong sak ini bos sebut dua maro pas ingat kini bo duno dong dewa ratu cepet beli salah di galange taring kelabang masih bak Apa dok? dalan di jalan nih tegarin bang kijang apa sih kita gak beli nugen beli pesu Napi niki beli? Niki sampun tadi. Sampun? Inggih. Sira sane madue beli? Yen buat saput ini beli nang lahan. Di daerah Dados dok. di omah tuh. Niki saput. Dun weh Beli sane madue? Nggih. Oke beli Mas Jakti Ijo kirang itu ya Jekeng sampun Wikan sampun Bakti sampun Ijo yari kan tangi Pangeran si Yosa diambil Jangan awakin iya. Beli urung-urung Awang unuk deh camprek bingung cem kene. Cantik dong Jangan beli niki. Joyo Rek si tiang puniki. Ningali Raramu mutang sangah di tiang meriki ngiringan beli merabian. Dong kadi puniki beri mata parilaksana. Badina Rok sebagai istri Udah raramu udah sangat sampai dong Tapi malah ada gue mati terus nem di tiang. Padang ken di tiang ngiringan beli niki. Pariang di tiang pamit sangat boleh bilang Gini Jangan di sini mati Kalau beli jangan beli Sombong iya Cinta tuh melekat pada diri. Jadi kan nena anu naak nena Udah beli jempol dewo Ikan lagi nyari ini kini kita jajak bingung dan ngerti dia niki sumarnya dija niki sumarnya niki Nang magalang-galangan di wong raos. Sampun nang daging mekulit kewah ben beli melut. Melarapan benade saput di si dewa ne makdo beli dot nawang sangka ne dewa makdo saput itu muasdu dewa meramanti marah pengen beli di itu panggil saput ini sirel mengwehen dan merasa beli ken negaken gedebong jeke belus Angin jangan uang berajani mapi-mapi tenawang undep Tuh mapitan iling yening yukti beli tan wetan melaksana kadi punika tuh kapan parakan beli ini ipaman moyo sana ngadoran kijak kocak yo 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 ternyata si sumber bencana nih si biang kerok nih Asen ini daya nih usak-usak kini sepel ci benar beci gelem kan Ada apa nih? ada apa nih dengut sih ya Kok senjang no? Korenat. Yo, yang yen bener ke sing ngidang berjalan tuh petik nih. Bicara di bumi nah. Sira kan sedang menjalankan kau yang ini. Menjalankan Masa kalau berjalan Cina cara kirek bangkiwan. yang penting kan nyidang tangkil malu.
Ane sanang lambe apa patut di bumi? Kamon, oh kancut, oh kena aja kan ji? Bisa. Meni lantas pungut aja mau pahit. Mun api mah pahit. Bener? Macam-macam deh. Macam-macam bungut siksa nih buang plester bungut dia. Ini bungut lester lagi mah bunyi. Nah, benahang bener melaksana di bumi nah. Makanya benar kan berarti. Kadang ada kecapen sastra mausa. Tapi Wasista nimitante menemu mitra. wah betul itu sih. Wasita menmitanda menemu mitra. Wasita menmitanda. Nang ulian beneng raos ning benah. Was tuang liu ngolah timpa. Or bejana demen terkencai. Ben besek wasista nimitante pati kepangu. Oh yang jelek bermula dikadang Nah, asal berjelek. Yang boleh memunyi sing bukan mati. Sudah boleh memunyi. Ngapain pula dia? Makin Ada apa buat pada mang pada? jangan dulu macam-macam. Kau tersudor dia pernah pergi. Oh sing merasa. Merasa napi? Boleh tuh. Ini apa nih? Cerai lagi? Yang Bija bakat. nak lu mana? Telunya. Cerai lagi? Sing muno kecil kematian lah. Cerai lagi? Busana dah di job liman, yen ngemang. Yang yang mana? Nyemak. Oh, Iji cuma nih. di pokok lah muka keren. Wow. Seluang istri. Niki duka belum buat korewa baru dia ngatur gini. Besepalan paman busan matur teken gelah ada anak lem neng abos saput de tontonan cek nelek matan pamannya subuh matur gede bet isi nelek beli. Dua gong temen. Kalau gua ke korewa kan gua merabian sarang kali. Nah, Sedang menikmati sesuatu. Cinta yang terdagingan cemburu dan cek. Wangu di diamatur itu wangu istri. Oh niki wenten busano nak lo tiang emang. Aduh kok belum orang. nya nasib pedeh paman Aduh kok belum orang kan cemburu. Cinta yang terdagingan cemburu dan cek. Berarti Cemburu. duduk persoalannya kengkene sebenarnya cila daya nih kita. Sang lah kayak ini nanti. Aja berdua. Enak masih di sana. Lihat kamu nak kebun. Jangan aja kan. Jangan aja. kamu akan menjadi Saya jadi sombong marah di naga guys. Coba jadi jangan aja. Tak beli. ya kati ngeleng dulu gini. Dosan kenal lo. Dok, lu nyidang. Iya kali. pemekasnya Ratu Bliagung ampura yang sikian titian dong sampun dan benten buki lang saksi sana nyinaya balik melaksana mau dua pare dong sampun titian digelis bramantiang ngirengangan belini ampura yang sikian titian Bliagung Ya cara ye hangat Ini sing bisa lah. Sire manten yen sampun wenten nama satu tarahayu pasti ke sampun ngapi. Awinan beli ngideh mana begini dewa alon-alon temaning saring-saringin. Siruni ada sambal. nang wenten nang Wiriati sangkan beli tepuk negene gede pekenyong paras-paras sarpanaya uduna leni iri dulu sebagai ini akan dimuyu yang kadang leh
mungkin menantin. Ini beliaga. Wadah punika sane gumanti tunasutya. Wendane titiang makin kiringan beli, merabian rikiring puri mertebuana. Mangdane yukti beli tresna ring sikian titiang. Mangdane nenter sekadi mau jalan di toyone. Ring takiane titiang dandan beli, kemon di dalamnya titiang kutang beli. Asapun api, sekadi bertuni puluhan. Mangdane yukti, masikian membesikan kayon beli ring sikian titiang. Pemekasannya makin beli. Melet mana titiang, beli nyarangin paroman rika, ring puri, sane makin. Beli wenten Riki, beli cagin bagi jam aku. Ini patut sekali atur dewa ini. Awinan beli nadaksara, nedur dewa di liudiana, mula gumati syarat, ane patjang, terausan beli mertuke dewa. Mapan ibusan beli ngemila dan paruma. Patut. Beli ngeniken ngentosin lingeh beli. Pengnadak dakter di ini mertuke. Ranis. Disumpani kayun-kayun beli asane tempat rehning cek pesakala saya beli no mau saat maka yang beli ngiringan saat maka beli ngadakan beli peng newate nah pemekas nih di taman jadi dia sampunang semuanya turmaning salit arse duaning sana makin beli dan hubungan lakar ngalih tuh kudane dia lakar siwana ngererahang beli aku tamu dumadak-madak sangkanan persuajan itu sang yang pramukawi sida bendi ngaturang tamu kemuliaan Igih beliago. Iya nih ngasapun itu untang kayon beli ini. Jagi lungo mereka ngururuh tamu. Titian. Sadaranya beli memargi nireng sandumun ke pemerajan nunasi jagrasi dibakti ring ida sang yang widiwasa dumadak sida labda karya pemargian belini presida beli ngemulihan tamu lamakane idai beli agong digelis kenak sejati mula malih Saya mati ratu ya tukang sampun saya titian hindi ko po karo palungos ko rido pacang musto ring pemerajan ya kolok ini tinggi titian sewanangan gelah lakar nilar puri tinggi nasing kena pun bidang kadang gelah rau dunia tuna pariatno pemekas ngemani hati dumadak-madak sangkanan pesuajan kalau pengselamat ya den lah terus aku nang sebenarnya pang batin titian tukang titian duno pacang iring ida iari dumana dumade mada rahajeng pemargin palungos ya kita lah ada Jadi ngasapun itu ireng medap-dapan pipitan ini. iring-iring